karon magluto mi og oatmeal cookies. Ang ingredients kay mani, oatmeal, sugar, flour, egg, baking powder, butter, vanilla, asin. Let's get into video. So guys, mag-start na ta guys. Andama yung mga mixer and then let's start. First, you put butter. Mama, hi ma. Mix. Dapat na ako ikaawan na gamit ano. Wow! Yeah. And then, add sugar. Dito na. Ayun na. Ayun, sabi ka masamad ka ba? Tarong guys. Egg. Paman ako ba? Gibugatan siya ate. Saka ay ko video ite ha. I-mix tanan dry ingredient. Like the baking powder, the asin. Guys, ayan na mo paggamit yung asin ko. So, the butter and yung gamit. Next, oatmeal. Then, i-mix yung tarong. Guys, ato nang i-mix ang dry ingredients o wet ingredients. Nila. And then, ibutang ang itlog. And vanilla. Vanilla. Mix. Mix. Guys, i-preheat na ni Mama among oven 170 degrees Celsius. Ah? Guys, pwede na natin ibutang ang mani-mani. Bilis kasi lutuon te. Done. Let's put nung pangalan dito. Kasi pangalan parchment paper. Bakit ba ganun? Hindi na lang. Tapos tayo yan. Ito. Isang dito.
Butang mo i-scoop-scoop guys para magpareha sila kadakton. Ya, enjang kagagyon. Uy. Hindi pala gumawa. Gamitin natin. Guys, kami naitiwas sa uban. Magkita rata sa ubin. Guys, kung magamit mag-oven, dapat na amoy mama or papa or unsa ba diha basta dako. Saka? The other one, baby. Hindi pala paigo. Maigo na ay. Wait. Let's wait. Guys, si mama nagmadlok ko. Init na yan ang ating cookie. Wag! Mayabo. Ako lang. Ayan guys, ang isa lang. Bake natin. Ako lang. Bakit to? Bakit to? Ikaw ang salarong dito. Ito lang. Mas maganda ang kamama as. Ha? Guys, kabinawa sa 5 minutes. Kaya arong crispy to perfection. Na ang 5 minutes. And then, amang ibalik ang sala. So, ato na silang on init. So, ay, nagpapa. Dali. Very good. Uy. Baby pati daw. Hindi pa. Kan ipot ba? Tayo man ismul ka na nanap ng tipa. Nandiyan rin na pabugnaw ka. Bugnaw pasa pa nga. Hawa pa na bugnaw. Bukuan. Kamu on dito na. Namit piyang. Duha aga lang guys. Lahi kaon guys. Kita ka. Ang pagkawag guys. Dali. Finished product. Nice guys. Oh my dito. Kain tayo. Masarap. Humot kayo guys. Promise. Natin ingali. Paris guys. Oh, diyan na. Ano mo? Ano guys, inyanaan lang guys. Nasaplin agas di alam. Nay, mimi. Это ж потудоя. Thank you for watching. See you in my next vlog. See you in my next vlog. Please like and subscribe.